Nih ada panak yang ngeling nih kengken nih. Ada apa kata nih? Alma, sini sayang udiang dong udiang. Mana nak keme? Meh, waduh ada ngeling meh munyang kau munyi nih. Ini rekaman nih. Rekaman mah satunya. Ada orang-orang satu. Kacang dedari. Nah, kacang dedari nih. Kacang dedari ngoyong di alasi aja ke memene. Iya sing lah bapu. Nah, nuju dina anu memene luas nih kepekan ngadep sang. Anggone meli bas, anggone meli jaje, anggone meli lakar base. Antas moran teken panak nih kacang dedari. Kacang dedari ngijeng nyen di jumah. Ni dengan ceneng melalui joh-joh kerana nyanan ada resase. Oh, resase ada gede. Resase lantang hidung. Oh, lantang hidung. Lantang lo kan lantang dawa panjang. Hidung ya hidung. Cungohnya mancung itu beselantang itu. Iya kal ngalih anak-anak cerik. Nah gitu. Lantas ini merasa jejahnya dan kacang dedari mengkep terus di juman nih ngoyong ubah tangan jalanan nih ini terus adi suun megedi memene teke irak sasu kacang dedari mailaku ian sing peso kepak tulang nih kacang dedari di tengah merasa jejah ya aduh nanging ye sing kalah hawa ye sing jejah lantas ye ngomong lantang hidung apa kali main kepentong tendasnya aji kayu blide boy kayu blide kayunya di ketika blong merasa jejah iraksasa jejah ya melai dia aduh galak gati kacang dedari ini anak loh nanging lagas cara meme jegeg ya lagas gati jok tomboy gitu pokoknya tomboy gitu. Ben nyanane ben kecepne teke terus memene nyodok jalanan tok kacang dedari ampakin meme jalanan meme teke uli peken ngabe jaje ngabe bas ngabe manisan ngabe lakar base terus aduh biang tiang wausan sirap antasan jumun buka ke terus jalan naik deblar buka kacang dedari be ngajang cening sube biang nanging tiang sing bani pesu busan kenapa ada sing bani pesu apa ada raksasa munyene garo gati yang ngaukin kacang dedari untuk ilantang hidung ada netu yang teke ye orahang pentong dogen ye pasti ye mulai nanging ingetang dengan pesu dan pekina jelanang nah me gitu jembat nei kacang dedari nanging mina ben puan memikal luas buen kepekan dengan buen mepelalianan mecanda di sisi di jalan-jalan nyanan tomplok motor nyanan tekei lantang hidung ingin me tiang setinut adane setuju menuruti gitu lantas buen puane mana buen megedi ke pekan kacang dedari ngijang yang ceneng juma
dengan cening pesu-pesu. Toh kerana nyanan tekenyan raksasa lantang hidung. Juga nyan cening. Toh juga tu ditangkap gitu. Nah, name tiang setinut. Oh, terus setinut setuju gitu. Menuruti gitu. Following gitu bahasa Inggrisnya sap nih. Megedi terus memene. Ini nyadane raksasa lantang hidung ngelah yuk dayu kengken carane apang bakat kacang dedari. Nyadane raksasa lantang hidung nih. Ngalih anak loh. Jadi apang mirip munyane aja ke memen kacang dedari ini. Nepuk ieu pengangon bebek. Wah, pengangon bebek ditiara tuh. Nyai macam-macam. Pokoknya nyai harus nutin apa nih korain tiang. Aduh, de amah tiang de matiang tiang. Sing mati nyai. Nangeng nyai, kamu mulih naik kacang dedari. Kerana kacang dedarin tu kal kanggon tiang kurenan. Ya nyai senyak kematian nyai. Lantas kerana jejah nyak yuk. Kamu nyai jani magedi. Aleh umahne, entu umahne. Di umai cenek entu. Di Gang Markisa. Di Jalan Markisa. Di Jalan Kiskinda, Gang Markisa, nomor 5C umahne. Ditu ye. Adane gede Alma Neo Siregar. Ya, dong. Kacang dedari gitu. Oh, gitu. Nas kacang dedari merasa uyang nih jumahnya merasa jejah nih. Adi sing melah bayu nih kengken je. Jani gitu. You takut pesu. Yang pesunya nan dah ke tekan raksasa. Karena gelis cerita. Ini di tengah mengoyong nih, inya ada nih kacang dedari. Pengangon bebek teke. Pura-pura ada di memene kacang dedari. Kacang dedari, ampakin meme jalanan, meme teke uli peken, ngabe jaje giling, ngabe jaje, apa ngabe jaje, apa deh? Apa? Jaje lempog. Oh, jaje lempog, ngabe jaje kerupuk, jaje kerupuk, ngabe jaje kerupuk nih. Lantas dia merasa bingung. Adi agak melenan munyin memene. Nanging tu anak munyane mirip gitu, mirip. Ampakin terus jalanan. Ceneng enggalan anak ampakin jalanan meme subetake nih. Antasan dumon me teplar muka jalanan. Mare pesu jag raksasa lantang hidung ngejok dia. Dak kepuri wet. Tolong. Raksasa melai bang kacang dedari. Gelisen satu teke terus memene nih, memene tekuli pekan. Tengkejut ya ninggalin di jalanane membukakan. No, dijelah kuna kacang dedari nih. Kacang dedari. Kacang dedari. Kacang dedari. Kacang dedari. Dijejai ceneng piana meme.